Күн бүгін Беге Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназиятын 32 выпускник түміктен дияқ жоран күнін бүгін белетәті бет. Мен ақтан санан онна кен тұтта аттықпын бағарауын бұйылғы верақ жылы беге верақпы қығатығар үрдәқ тахарылақтық, үрдік көрдірілақтық түміктенен әрінен беге кен тұтта атты бет. Ол күрдік беге оғылар бұд сүрбе 2 верінәтші бет. Бүтін Россия тахамығар onu tenge ağız öğrenci gimnazist bit, bütün международный tahamnaq nauşno-praktik konferensiyalarga setihilenler diploman onna kıyılaq ürdük atınırlar. Mana tenge mümkün tutaatıq mağarabın bihige oğullar bud Всероссийской Северо-Восточной Олимпиадаlar республиканский etaptırıgar 12 öğrenci bit prizyor onna победитель ürdük atınırlar. Bugün ügüs yöneticilerge, terapetlerge bihi ulus putugar oluz dolgutulaq gün bihi ulus put on hette orta skolatıgar büteyik çoran çok darar jora küne ünne bihi выпускниктер bit bu 11 yıl tuharı öğrenenler bugün oskolanı kıtta birahaydar günlere kinlerge hamı etbettek bilemeleri ünne gün hasınattan государственной итоговой аттестация хаганар, onun cebihige yürek hüleyetlere baruştallar terapetler oluz dolguyabıt, oluz sepettek kemkelle, onatan erenebit bihige yürneyçiler bit bu turgutuğunu hitihilektik ağıqtıra diyen, onunla beylere söbülen talan olbıt yürekteriger kilektire diyen.